Akariba kaunti ya Tharaka Nithi niboretwe guchumairia gwita cibitari kuthimwa mirimo ya nyimba o mwaka mbere yayo gukurukira mwiri untu buria butumaga antu babaingi bagata uturo. Akiaria uria ni murigitani Kenneth Misheni aritaririria nandi murimo jwa kansa jurijukia namba 3 kiri mirimo iria ikuraga kari kaunti neu. Rwaria ruru rumirite kiri mambura jathuraniri ntere unikenda kumenyithia gukabanira na mithemba ya kansa. Samogashima katutaririe. Baingi ajiba murimo wa nyimba kaunti ya Tharaka Nithi bathimagirwa murimo jo rira baremerwa indwari nyuma ya kwagaga bakeja gwa urigiti bwa mirimo yengi ira batarinio. Unto bobo ibotemete ikubira biumanagia na murimo jo biongereka anene ndeni ya kaunti no na Kenya ngima. Kansa ni umurimo wa ithatu utongoretie na ikuo Kenya. The third leading cause of death in Kenya ni cancer. Na kaunti ino yetu kwina antu baingi muno barwarite cancer na kiria kiethawa kina kiao muno ni ati bejaga bebacerere cibitari. Ukona muntu ejae na cancer stage 3, cancer stage 4 nekinyiria au ni inya muno ndagitari gutirita. Endi Misheni uranwe murigitani munene wa kaunti ino na kuria akariba irutanagiria kuthimagirwa murimo jo wa kira mwanka kenda dalili cia ucionekanaga mbere ukura. Nitukuromba antu beruture kuthimwa kansa muno orimo kwa mwaka antu akanibathimagwa kansa ya nyonto, nibathimagwa kansa ya cervix, antu arume nibathimagwa kansa ya prostate. Ni ujaga kuruba kuraba kiuga bena thina ya kuthia jadogo ni prostate ile moithagwa ingwate ni kansa na mirimo ino yonde ikamenyeka mapema yatiritwa. Aritie ndeto ino kagita karwiro roba isikiri ruruthoitwe ina Lady Initiative kirai gikundi ya gutetheria kurwana na murimo jo wa kansa kira kiambiritwe imukari umwe kwa rietwa Robert Murithi Kamwara. Kitumi muno ndi focus muno nontu bwa kansa nda lusire mami wakwa ukirukira cervical cancer na karugendo kautaka kali gakega ndari sukuru ndatere sukuru nikingomba kumumenyera mami waku haina cervical cancer tigintu gikai kwire kina ururubo bunene andu wana tambomba kurutha ikingotumba utethia ekurubangi kana ba mami na banti bakaya ukimurimo wa cancer. Ntumiri ya Murithi iranene na ati wakira muntu aebumagiria kuthimirwa murimo ju kaya kundiktetwa mapema bakomba gutetheka na baria bakobena mwaje wa kansa kubera babonenkere wendo bakaribenwe nikingo omba kuora na to wendo ine medicine imwe ya kuora ana bari bakiuragwa baitigeria kumuntu anchancho ya kurigeria murimo wa nyimba wa murango wa nyomba ya mwana. Kansa ino muntu ni amunta kwa sindano jere na turambiririe Kenya yonde na Tharaka Nithi ni tukumunta ana barabonde begatagati ka miaka 10 na miaka 14. Ona thaino tukwaria ugu ndagitari betu be masukuruni thaino ni turiongerete nkurukia nusu ya sukuru ya primary ile ji Tharaka Nithi na gikithira kiumia kimwe tugetha tuthiete sukuru jonde. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.